Pozdrav i dobrodošli natrag na moj kanal. Danas pravimo peksimete, ali ne bilo kakve, nego sa hedinim brašnom. Dakle, zdraviju varijantu. Pa krenimo. Za peksimete nam je potrebno 550 g pšeničnog brašna, 55 g hedinog brašna, 55 ml mlijeka, 100 ml ulja, kašika soli, pola kašike šećera, 10 g germe i 3 jaja. Prvo ćemo kvasac pomiješati sa mlijekom, šećerom i kašikom brašna. I pustiti da nam dolazi 5 minuta. Kada je kvasac nadošao, prvo stavljamo suhe sastojke, sol i jaja. I to dobro promiješamo. Zatim dodajemo ulje i nadošli kvasac. Dodajemo vode i polako mijesimo u glatku smjesu. Ako vam je tijesto gnjecavo, uvijek možete dodati još malo brašna, ali nemojte pretjerivati. Kada smo tijesto napravili, ostavit ćemo da se udvostruči otprilike 30 do 40 minuta. Kada nam je tijesto nadošlo, idemo ga oblikovati. Tijesto ćemo podijeliti na 2 dijela i oflagijom ćemo razvući na debljinu od oko 1 cm. Razvučeno tijesto ćemo izrezati na željene oblike. Ja ću ga sijaći na kocke. Isti postupak radimo i sa drugim tijestom. Prvo ćemo ga razvući, rastanti i rezati na željene oblike. Sada idemo na prženje. Peksimete pržimo u zagrijanom ulju. Par minuta, vrlo brzo su gotovi. Samo oprezno se ne opečete. Kada su gotovi, slažemo i na ubrus kako bi ubrus upio višak masnoće. Ovi su peksimeti stvarno mekani i mogu dugo trajati. Pa je do 2-3 dana. Samo je potrebno da se drže u zatvorenoj posudi. Biće kao friški, kao da su tek ispečeni. I evo nas na kraju i ovog peksimet eksperimenta. Hvala vam što ste gledali i naravno pretplatite se za još više ideja i recepata. Do sljedećeg puta, čao!